Dobar dan drugari, ja sam Miša iz firme MR Engines. Dobrodošli u našu novu epizodu. Danas sklapamo motor Volkswagenov, tačnije Volkswagen grupacije, CKF slovne oznake. Ovaj motor konkretno ide u Volkswagen, Audija, Seata i Škodu. Motor je od 2.0 TDI 150 konja i ugrađivan je u ova vozila o kojima sam pričao od 2012. do 2018. Ako niste gledali prošlu epizodu u kojoj smo ga rasklapali, obavezno je pogledajte jer krećemo sa sklapanjem. Prvo krećemo sa montažom brizgaljki, mazalica, kako god volite da nazovete to. Znači, šrafovi holenderi koji ih stežu u blok, unutra ima oprugica, kuglica, obavezno izduvati, podmazati i sa tankom iglicom potopiti jednostavno kuglicu dole na oprugu da se podmaže sve kako treba. Uzimamo brizgaljku, stavljamo holender u nju. Kada smo postavili brizgaljke, privukli holendere, stežemo ih na 2 kg. Kada smo završili sa brizgaljkama, znači stegli ih na 2 kg, sledeće postavljamo lagere i spuštamo radilicu i aksijalce. Tamniji lager iz garniture ležećih lagera ide na prvi ležeći, jer on je ojačan u odnosu na ostale iz razloga što je tu najveći pritisak zbog zupčenja, zbog kaiša uljne pumpe i taj lager negde najviše trpi zbog zuprastog kaiša. Njega postavljamo na prvi ležeći. Ostala 4 su druge boje i njih postavljamo na druga mesta. Proveravamo da li su nam lageri lepo legli, da budu ravni i sa jedne i sa druge strane. Kada smo postavili lagere, stavili ulje, spuštamo radilicu u blok motora. Spustili smo radilicu u blok motora, ono što sada ide to su aksijalci. Ovaj motor ima 4 aksijalne polutke, 2 donje, 2 gornje. Razlikuju se u tome što gornje imaju jedan zaperak koji ide na polutku bloka motora. Aksijalce podmažemo sa obe strane, znamo da rascepka ide ka radilici, znači 2, kako da kažem, kanala koja podmazuju taj deo između radilice i aksijale. Postavljamo prvi. I sada ćemo odmah proveriti kakvu aksijalu imamo, da li radilica radi kako treba aksijalno. Ovi motori generalno aksijala im ide od 10. do 10,5 otprilike, znači kreće se taj neki aksijalni zazor, koliko se sećam, fabrički ide od 800 do 18. Sada postavljamo prvi ležeći, znači ojačan u kome sam pričao, znači gornji nemaju nikakve rupe na sebi i taj prvi ili ti ojačani lager ide na prvu polutku. Stavljamo ulje na radilicu, sipamo opet. Polutka se spušta nokat na nokat, znači nokat dole na bloku
nokat gore na polutci, što znači i na lagerima, idu na istu stranu. Sada postavljamo srednji ili ti treću polutku koja na sebi ima aksijalu, znači zaperak upada u ležište na samoj polutci. Privlačimo šrafove sve polako da se polutke nameste. Sad ćemo privući sve šrafove, ne skroz do polutke. Proveravamo pravac polutki, da li su legle lepo. Sada ćemo uzeti čekić i držkom čekića ih samo polako spustiti da legnu na blok. Sljedeće što ide, privlačimo sve šrafove na 2 kg. Ovde kod druge polutke na jednom šrafu ne možemo prići gedorom, pa mora da se uzme torks. Privukli smo 2 kg šrafove, stegli. Proveravamo da li se radilica okreće. Za sada sve u redu. Sada stežemo 6 kg pa 90 stepeni. Naravno uvek krećemo od sredine, pa levo, desno. Stegli smo 6 kg, proveravamo radilicu, vrti se kako treba. Ono što sad ide jeste 90 stepeni. Stegli smo radilicu, ponovit ćemo još jednom 2 kg, pa 6, pa 90 stepeni. Radilica se lepo vrti kako treba, aksijalci rade. Proverena aksijala, sve radi kako treba. Sljedeće idemo, ubacujemo klipove. Pripremamo klipove za ubacivanje. Ono što je jako bitno jeste da uvek promenimo šrafove klipnjača. Stavljamo nove zbog uvijanja samog šrafa. Jer mi imamo jedno dodatno stezanje, a to je kada kontrolišemo klipnjaču da li je dobra, posle rasturanja, kako zove, motora, pranja, delova, kontrolišemo da li je dobra mala pesnica, samim tim stežemo još jednom pored fabričkog stezanja. Klipnjače, šrafovi se uvijaju, iz tog razloga ovo je sad treće stezanje, obavezno ih menjamo. Obeležili smo klipnjače, tačnije polutke klipnjača i klipnjaču, zbog postavke posle u motor. I sada postavljamo lagere. Ovde imamo ono o čemu uvek pričam, a to je sputer lager koji mora da ide na polutku, to je tačnije na klipnjaču. Znači, na polutku nam idu lageri koji nisu sputer. Znači, ovo je sputer lager koji ima ovu mlečnu boju, koji na sebi ima, evo, nov, ima neku sivu, ja ne znam šta je ovo, da li je ovo mast ili nešto, meni se to ne sviđa, ali dobro, ja to brišem. Evo ga, piše lepo na lageru sputer. Znači, lageri nam imaju oznaku na sebi sputer i sputer lager koje mlečne boje ide na klipnjaču, a sjajni lager koji nema sputer oznaku ide na polutku klipnjače. Pošto lager nema nokat nikakav na sebi, jako je bitno da stavimo lager na sredinu klipnjače ili polutke njene. Postavili smo lagere, klipove smo već pripremili, stavili karike i sada ubacujemo polako klipove u šelnu, podmazujemo i ubacujemo u motor. Ubacujemo prvi klip,
Ono što je bitno da znamo jeste strelica na čelu klipa ide ka prvom cilindru, a s druge strane imamo ovaj ovde prosek na klipu gde prolazi mazalica kada hladi klip. Znači, prvi klip ubacujemo, strelica je ka zupčenju ili ti ka prvom cilindru, proveravamo mazalica, evo ga prosek i to je to. Ubacujemo ga u cilindar. Ubacili smo klipove, spustili ih do radilice, stavljamo polutke, znači rekli smo da nema nokat i da je poželjno obeležiti zbog postavljanja, jer su klipnjače lomljene. Podmazali smo radilicu, sipali smo ulje na leteće, znači. Klipnjače privlačimo šrafove, pogotovo kod lomljenih klipnjača, uvek ručno, nikako pištolji te priče jer može da omakne, pa da ne legne lepo polutka na klipnjaču, a pošto je lomljena, ima reljef, da ne bi napravila neko oštećenje, pa onda imamo pomena da neće da se vrti ili vrti se, a napravila je ožiljak neki na lageru. Uvek ručno privučemo, malo jednu, malo drugu stranu, pre prvog stezanja. Proveravamo klipnjače da li smo ih dobro postavili, sva obeležja su tu. Pošto smo ih privukli ručno, sad idemo stežemo, klipnjače se stežu, tačnije leteći, 3 kg 90 stepeni. Prvo ih malo, što se kaže, privučemo, a onda idemo na 3 kg. Da bi nam klipnjača, tačnije polutka klipnjače, ravnomerno upala na svoje mesto. Odmah proveravamo aksijalu na klipnjačama. Odlično, radi. I sada idemo na 90 stepeni. I sada, posle 3 kg, idemo na 90 stepeni. Proveravamo kad smo stegli leteće ili ti klipnjače, da li rade aksijalno. Sve 4 lepo rade. Ono što sada stavljamo, montiramo, jeste uljna pumpa. Pričali smo prilikom rasklapanja motora o gumici nepravilnog oblika koja diktuje između same pumpe i bloka motora. Da se ne zaboravi, konkretno je ovo nova uljna pumpa i na njoj se nalazi gumica. U slučaju da vraćamo staru pumpu, kada je dobra, znači obavezno ne zaboraviti gumicu. Takođe, uljna pumpa ima na sebi 2 plastične vodilice koje upadaju u blok da daju pravac pumpi. Uzimamo kaiš koji je povezuje sa radilicom. Upadaju vodilice. Kaiš je, što bi se reklo, samo španujući, znači nema nikakav španer, klizač, ništa. Vodilice su upale, 3 šrafa koji idu za nju, jedan dugački M6 i 2 kraća M6 šrafića na Gedoru 10. Šrafove uljne pumpe stežemo na kilo, kilo i 200, 1,2 tačnije.
Proveravamo kaiš jer leži lepo i to je to što se tiče njega. Pumpa postavljena, stegnuta, stavljen kaiš. Imamo plastiku koja faktički služi da bi se ulje zadržavalo iznad nje ili ti u donjem delu i da bi se kupali leteći, ležeći. Ona upada između uljne pumpe i bloka motora, ima svoje vodilice, svoje vođenje i ona seda na svoje mesto u blok. Sljedeće što idemo, postavljamo prednju deklu na radilici. Ona je plastična, u njoj je integrisan semening. Na sebi ima gumicu koja diktuje ka bloku motora. Sad ima ljudi koji vole to da mažu, neko ostavlja i ovako. Ima na sebi dve vodilice koje imaju svoje mesto gde vode i upadaju u blok motora. Znači, rekli smo da ide gumica, mi ćemo blago namazati silikon po obodu njenom spoljnom. Znači, ništa mnogo, čisto da dodamo malo na ivicu gumice. Semening ima plastiku na sebi koja mu daje vođenje na radilicu. I polako, nežno ga postavljamo na poziciju, skidamo vodilicu za semening. Imamo 6 šrafova M7 na Gedoru 10. Ove šrafove stežemo, pošto je sedmica, na 1,5. Kada smo završili sa prednjim deklom, sad idemo na zadnji dekl. I ovde imamo situaciju da montiramo posle čitač. On ima svoje mesto, tačnije tanjirić za čitač. Takođe, dekla zadnjeg semeninga radilice, integrisan semening unutra. Takođe ima gumicu po obodu, koju ćemo mi opet po ivici malo namazati, a onda ću vam pokazati kako se montira tanjir i alat koji služi za tačnu poziciju tanjira čitača. Prvo ćemo odmastiti, kao i na dekli prethodnoj, deo gde naleže. Naravno, vodimo računa da alat za semening lepo legne. Blok ima na sebi dve vodilice i one upadaju u rupe na semeningu. Takođe imamo 6 šrafova M7 koji stežu semening za blok, kućište tačnije. Hvatamo ih prvo ručno. Isto ide 1,5 kg. I sada kad smo stegli kućište semeninga, okrećemo blok da stavimo prvi i četvrti klip u gornju mrtvu tačku, da proverimo nadvišenje ujedno, zbog montaže čitača, tačnije tanjira. Postavljamo komparater, da proverimo da nam je na nuli. Znači, komparater leže na blok i polako prenosimo na klip. S jedne strane nam je nadvišenje 0,85, s druge strane takođe. Proveravamo i četvrti, 0,85, 0,85. Inače, dozvoljena izlaznost klipova u odnosu na blok u većini Wagen vozila i starijih dizel motora ide od 0,8 do 1,2. Ovde imamo nadvišenje 0,85
S tim da napomenem jednu jako bitnu stvar, da su posljednjih godina, da kažem, proizvođači klipova krenuli da već fabrički spuštaju čelo klipa zbog ravnanja bloka i tako dalje. Nekada bi to moralo da se krati, sad imamo klip odozgo, sad imamo i diktunge u raznim debljinama ili veličinama, tako da u principu kod njega ide do 1,2 nadvišenje, ovde imamo 0,85. To je taj kompresioni prostor o kome pričam, tačnije čelu klipa. Postavljeni klipovi u gornju mrtvu tačku u ovom trenutku stoje gde treba i tada spuštamo čitač ili tanjir, prsten, što bi se reklo, ajde da budemo tačniji, znači prsten koji naleže na radilicu, on naleže fes, mora da se nabije čekićem i on ima na sebi tačku koja se gađa sa tačkom na kućištu, a ujedno i alat, plastikicu koja se dobije uz semening koja daje pravac prstenu. Kada smo spustili prsten, znači imamo ovaj alatić, on upada u prsten i u kućište i on nam je vodilica, a ujedno imamo i tačku na samom kućištu koja se poklapa sa tačkom na prstenu. Lagano nabijamo prsten da ga poravnamo sa radilicom i proveravamo da li je lego. On treba da ode malo ispod nivoa radilice. To je to. Znači, prsten je otišao malo ispod ravnog dela radilice, tačnije mesta gde se steže zamajac. Pravac tačke na prstenu i tačke koje se nalazi na kućištu. Znači, sad nam je to u fazi tačka sa nadvišenjem klipova. Nakon što smo završili sa levom i desnom deklom na radilici i semeninzima, uljnu pumpu postavili, plastiku, sve stegli, sledeće što ide to je karter, on diktuje u odnosu na blok na silikon. Posle ću vam pričati o štelovanju kartera pozadi, iz razloga što on mora da bude ravan s blokom, zbog menjača, posle i tako dalje, ali to ćemo posle. Znači, idemo na silikon. Naravno, pre mazanja silikona, iako je sve ovo čisto, oprano, naravno mora da se odmasti površina koja diktuje, jer uvek ima ulja, pomalo, koje se razliva prilikom pakovanja motora, čistog ulja, i iz tog razloga uvek odmastimo i blok i karter. Kada smo namazali karter, pre spuštanja, sastav bloka i dekla prednjeg i zadnjeg semeninga na radilici, takođe ovaj sastav, samo bukvalno mala linijica, taj prelaz da namažemo. Znači, kada mažemo karter, bitno je da, kako da kažem, šrafovi, to jest rupe za šrafove kartera ostanu s polja, znači idemo sa unutrašnjih strana rupa, jer to je idealna putanja i mesto gde diktuje karter na bloku. Lagano spuštamo. Šrafovi su takođe M7, na Imbus 5 ili na Gedoru 10. Malo su duži u odnosu na šrafove koji idu za deklove semeninga. Privući ćemo 4 šrafa u nakrst po ćoškovima, bez stezanja, da bismo doveli otprilike blok i karter, na poziciju gde treba da bude. I sad ih
privlačimo polako i ne stežemo do kraja zbog štelovanja posle kartera. Znači, bitno je da se poravna najniža tačka kartera sa blokom motora. Zašto? Zato što ako se ne postavi dobro, stoji ukoso, može da se desi, ne daj Bože, procuri karter. Ajde, to toliko i ne, koliko moment kad smo mi to stegli, a stoji ukoso. Kad se montira menjač, postoji mogućnost, ako je ukoso karter, da napukne, jer ne naleže idealno ravno, jer je površina zvona menjača velika i kad se steže, hoće da dođe do pucanja te ušice, što se kaže na karteru, tu da je krivo. Naravno i tokom stezanja proveravamo, evo ova strana je malo pobegla. Šrafove kartera takođe stežemo 1,5. Stegnut ćemo na 4 tačke i proverit ćemo još jednom da li su karter i blok ravni. Sad kad smo ga naštelovali, idemo sve u krug, stežemo šrafove na 1,5. Spremni smo za postavljanje vodilica za diktung glave. To su dve vodilice koje imaju čelične, koje imaju svoje mesto u bloku i služe za vođenje diktunga. Postavili smo vodilice u blok motora, one služe da vode diktung, da mu daju pravac. Diktung glave postavljamo, ne možemo da pogrešimo zbog vodilica koje imamo. Naravno, brojevi na diktungu idu na gore ili ti top na gore, da ga gledamo. Spuštamo diktung, tačno upadaju dve vodilice. Nakon toga što smo postavili diktung i vodilice, spuštamo glavu motora. Vodilice diktunga takođe upadaju u glavu, tako da nema mrdanja nikakvog. I sada ono što ide jesu šrafovi glave. Ono što treba naglasiti, znači ispod šrafova glave idu šajbne, čelične. Naravno, uvek ih podmažemo. Zbog stezanja konus ima gore, gornji deo, jedna strana, tačnije šajbne, ima konus, taj konus ide na gore, a donji ravan deo ide ka glavi. Postavljamo ih na svoja mesta. Znači ulje obavezno, jer se steže dosta da bi moglo da kliza. Sada kad smo postavili šajbne, podmazujemo navoj šrafova. Znači slobodno ulja staviti u donjem delu šrafa i jedan po jedan razmazati. Postavili smo šrafovi i šajbne, privlačimo sada šrafove do glave motora. Pre nego što krenemo da stežemo glavu, sve ćemo ih privući na 2 kg. Postepeno, polako, redosled stezanja. Znači ovo je otprilike na
kilogram stezanje da se polako ravnomerno presuje diktung. I sad idemo na 2 kila. Privukli smo šrafove glave, prvo ih stežemo na 3 kg, zatim na 7, pa idemo 3 puta 90 stepeni. Sledeće stezanje 7. Glava je stegnuta, kao što smo rekli, 3 kg, 7 kg, 3 puta po 90. Sledeće što ide, montiramo podizači klackalice. Kao i obično, svaki put pričamo o tome, znači podizači moraju da se ispuste, da se izbaci iz njih kada idu novo ulje, kada idu stari, ako su dobri, staro ulje. Montiramo ih, oni upadaju u svoje ležište, 16 komada naravno. Bitno je da su lepo ispušteni, što se kaže do kraja, uvek ostane malo ulja, ali treba obratiti pažnju da se ispusti što više. Ubacili smo podizače, klackalice stavljamo, one na sebi imaju šnalicu koja hvata glavu hidropodizača, a s druge strane se spušta na ventil. Da se pogreši nema šta, bukvalno se čuje zvuk kad šnala uhvati podizač. Podizači i klackalice montirane, sledeće što ide to su dve vodilice, čelične, takođe kao i vodilice koje idu između glave i bloka. Te vodilice vode deklu bregastih, konzolu kućište bregastih, svoje pozicije. Ne može da se pogreši. Kućište bregastih dihtuje u odnosu na glavu motora sa silikonom, znači nema nikakav dihtung. Verovatno sam pričao o ovome prilikom rasklapanja ovog istog motora. Najčešći problem na ovim motorima jeste što su bregovi navučeni na šipku, na cev i što se dešava da se breg pomeri i samim tim imamo problem sa motorom. To je jedna, kako da kažem, najčešća mana na ovom motoru. Tačnije ima još nekih motora Wagenovih koji imaju ovakve bregaste koje su integrisane u kućište i gde su bregovi navlačeni na cev i samim tim kad se desi tako nešto, ovo možemo samo da bacimo i da kupimo novo ili polovno dobro i da stavimo. Jako je bitno da se obrati pažnja prilikom mazanja silikona na mesta gde dolazi ulje koje prolazi, znači, kroz odvodne pumpe, kroz blok, kroz glavu i dolazi do kućišta bregastih da bi mazalo ležišta, tačnije bregasta. Naravno, odmašćujemo kao i uvek površinu gde dolazi silikon. Pošto je površina koja se maže silikonom na konzoli bregastih, površina koja se maže je jako tanka i uska, kako da kažem. Teško da može silikonom da se izvede da ta linija bude tako, kako da kažem, tanka i precizna. Iz nekog ličnog iskustva moja je preporuka da se mazanje na konzolu uradi, znači, prstom, da se nanosi silikon na prst i polako da se maže da bi se sve lepo popunilo. A da s druge strane ne bude preterano silikona, jer samim tim silikon ako upadne, odlomi se parče, ode gde ne treba, zapuši uljnu pumpu, pa onda imamo veći problem. Namazali smo konzolu, spuštamo je na glavu, postavljeni podizači, postavljene klackalice, sve na svom mestu. Spustili smo je.
Šrafovi su M6 na alat T30. Ubacujemo ih sve i onda ravnomerno krećemo da privlačimo konzolu za glavu. Da slučajno ne bi neka klackalica iskočila i ako ima osigurače, za svaki slučaj polako, ne treba žuriti. Proveravamo da li je prišlo sve, jeste. Proveravamo da li je silikon svuda izašao kako treba. Jeste. Stežemo ga na 1,2, 1,2. Prvo idemo 3 srednja, pa 3 krajnja. I onda idemo sve u krug da proverimo da ne daj Bože neki preskočili nismo ili ih ima poprilično. Završili smo stezanje konzole bregastih. Sljedeće što idemo, stavljamo plastični poklopac pozadi dekle gde su zupčanici koji zupče bregaste. To je sve integrisano kao što sam rekao. Postavljamo plastični poklopac koji na sebi ima gumicu koja diktuje u odnosu na sam dekl. Ne može da se pogreši, da se stavi pogrešno. Slova gledaju naravno na gore, na samoj dekli. 4 M6 šrafića, alat T30. Idemo šrafiće na 1,1,2, 1,2, to uvek ponovim. Namestili smo semening na bregastoj, pošto se one zupče pozadi, izduvna i usna bregasta. Izduvna bregasta je ta koja se zupči dole sa radilicom. Kad smo ubacili semening u svoje ležište, polako ga nabijamo. Proveravamo koliko je ušao. On treba da bude maltene ravan sa kućištem. Proveravamo da li je semening lepo lego, pošto je kartonski, što bi se reklo. Kada smo montirali semening, sljedeće što ide to je čep pored semeninga za usisnu bregastu koji ide. Valjalo bi okolo malo silikona tanko samo staviti, iako je nov. Ležište, to jest kućište, ako je polovno, znači nije novo, i onda malo silikona. Kada smo postavili semening, čep, deklu, plastičnu bočnu, ono što ide na kraju to je poklopac bregastih ili poklopac dekle ventila. Jer svakako ne stežemo mu. To bi bilo to što se tiče Volkswagenovog motora CKF. Kao što sam već rekao prilikom i rasklapanja i sklapanja, znači, ajde da se osvrnemo na ovo danas, gumica na uljnoj pumpi, da se obrati pažnja da se ne zaboravi, kao i 2 vodilice na samoj pumpi. Takođe, ono što sam rekao za silikon koji ide između glave i kućišta bregastih, znači da se ne pretera zbog tih uljnih kanala i drugo da ne bi izbilo gde ne treba. I što bi se reklo, u principu ovaj motor kao motor postoji i u nekim drugim varijantama. Na šta tačno mislim, to je da postoji isti ovakav motor, maltene samo razlika u bloku motora
kad ima, na primjer, u sebi balansere. Ima dva balansera, jedan levo, jedan desno, odnosno na radilicu, jedan međuzupčanik koji ih spaja. Samim tim, radilica je u principu ista, ali ima jedan, kako da kažem, zupčanik na sebi koji se zupči sa svim tim balanserima. To je, da kažemo, negde grđa varijanta, u smislu ima više stvari da se pokvari i da napravi problem, a s druge strane, ono o čemu sam već pričao, a to su, kako da kažem, te situacije gde se u motore stavlja, tačnije u uljni prostor, stavljaju, na primjer, kao što on ima, kaiš koji spaja uljnu pumpu sa radilicom, pa postoje neke fabričke, kako da kažem, neki vremenski intervali kada on treba da se menja, pa ljudi ne zamene, pa on se skori, postane plastičan, pa pukne, pa je onda motor prolupo i tako dalje, priči nikad kraja. Hvala vam što ste odgledali ovu epizodu do kraja. Ukoliko imate nekih iskustava sa ovim motorom, pišite nam i naravno zapratite naš kanal. Veliki pozdrav iz Emera.